Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien en ces temps assez difficiles, en ces temps de confinement. Malgré tout cela, on est super content de vous présenter ce petit live de confinement chez nous. Faites attention à vous et restez chez vous. Et j'espère que vous allez apprécier ces quelques chansons qu'on va vous présenter aujourd'hui. Se le orecchie in un'aria arrivano dalla e che nai Zambas non han gof guai che fa panate nana poca che si parla una fatti fa e fa la comunai da uluisani fa anciani cagane rantani tarana che ti zinzuvino i falle wite braccianai mele se mele nancanai Scubuna faga yang bumanay Tamane rivo at akale riva kay di mamay Nuvalan say Fabula manara ka wajam totokel Sambantola na kay Ni kaliyan ni wani pen Ng bulute tavna Rapi Sula milara lalav Nala niyang maneka Sawitan na mi Sawen bulats mensch ka na parsung Let wait sign Bulats boom Malavo kiramina ay Miracle for me. Simbam candra, simbam kids, the magic to lure and a then it's a town for 2 way. Zephyr and a phone, a fit and a yard, and a channel that I'm saying. Mi teni deni fona fatta pitalla kalle mandura mitsila ni fona fatsima mitsinju semba wan pitsune manari fakara ni tanana simba manara kisella lan abandi federa na simba sena mandevita yatsala kana iwe Magic miracle, for me.